Zdravo svima! Danas otvaramo novi Megapack. Ovog puta je sezona Neon Power. Isti je slučaj kao i prošli put. Imamo jednog neonskog Super Zinksa, 6 običnih Super Zinksa, jedan list sa nalepnicama i jedan papir za bojenje. Cena ovog paketa je oko 1000 dinara. Tako da, ajde da vidimo šta smo dobili. Aha, ovdje su ovi, zaboravim da su ovdje Super Zinks Kits. Imamo kokice. Na ovom, kako se zove, ne mogu da se sjetim, Rollerbolt, kao na rollerima, ali nije, ovo je onaj hoverboard. Ovdje je Songstar kao mikrofon. Ovdje je limenka kao od pomoranđe, banana, korad banana slip i freestyle. Ovo je sprej za grafite, da kažemo. I ovdje su novi, isto kao skeletoni. Pa šta znam, možda ovaj ventilator nije loš, onda je možda najzanimljiviji. Ok, sad ćemo da otvorimo, da vidimo šta unutra ima. Tumbaju se kesice. Aha, ovdje ima ovdje sve. Otvara se fascikla. Evo ih, kesice. Sad ćemo prvo da vidimo od papire. Aha, ovdje je glavni junak sprej. Artist Arts. Ok, papir za bojenje. Ovog puta nema onih mrlja kao što je bilo na prošlom pakovanju. Evo ih nalepnice. Da vidimo kakve su. Ovi roleri su zanimljivi baš. Limenka, mikrofon, kora od banane, kokice su dobre, sviđaju mi se. Boja u spreju, zanimljivo. Sticker snacks, greatest hits, bad breakers, fresh some fresh, shiny soldiers. Dobro. Ok, mi ćemo staviti tu. Da vidimo šta nam kažu kesice. A ove kesice su sad onako, baš pre su one bile sjajne. Onaj celofan, sad su ove ovako kao papirne. Ali dobro, da vidimo. Znači imamo jednog sjajnog. Kokice. To, super. Baš su dobre kokice. Isto ovdje imaju malo na ovom plaštu, malo, ali ne vidi se tako dobro. Ponovo se ne dobija mapica ili onaj spisak Zinksa. Stavit ću ih ovdje ovako ispred. Evo sljedeći. Sljedeći je nota. Baš je zanimljiva. Evo ovdje. Notni sistem, notna skala, kako se zove. Note, violinski ključ. Haha, dobro. Violinski ključ na leptir mašti. Baš je zanimljivo. Ovo je baš lepo. Ovo sljedeći. Ovo je... Šta? Ne znam šta je ovo. Kao da se zapuši na kadi ili na slavini odvod. Na to mi deluje. Ne mogu ovdje da prepoznam ništa isti, samo je isti znakić bukvalno kao ovaj Zinks. On je zlikovac, ali skroz zanimljiv. Baš je dobra fora, ovaj mi se sviđa. Boja, onako, ova neka crvenkasta boja, tamno, ne, nisam ljubitelj, ali je skroz zanimljiv Zinks. Srebrni.
Ova kaciga za gnjurce. Baš je zanimljiva. Ali je nekako čudan uopšte nije, na primjer, glatka kao ovo. Pretpostavljam da je ovo neonski, a ovako nekako nije glatko, šta znam. Ali je zanimljivo, sviđa mi se ovaj predmet, nisam do sad izvlačila ovaj. Baš je dobar. Kaciga za gnjurce. Dalje. Ovo je ananas koji drži kružić ananasa u ruci. Dobar je. Ovdje na ovom plaštu isto ananas. Ovdje je malo, ovdje imaju ovako. Vidim da nije u liniji, ali je baš dobar, zanimljiv. Baš je zanimljiv. Sad su neke čudne malo boje. Onako nisu kao oni pre, onako živahne boje. Sad su onako malo, ne znam kako bih objasnila. Nisu žive, nego onako malo zemljane boje. Nije onako živahna plava boja ili živahna crvena. Ali dobro, zanimljivo je zato što su sad različiti. Pardon, ovog smo posljednjeg izvukli ananasa. Idemo sljedeći. Sljedeći je kukuruz. Dobar je kukuruz. I ovdje baš je čudno, na primjer, da sad ovaj znakić ne vidi se toliko uživo dobro, da li je zbog svjetlosti ili ne. Na nekim se prosto kao bolje vidi, a na nekima i ne. Na kameri je bolje izgleda, čini mi se, nego uživo. Ali je zanimljiv. Super heroj kukuruz. I posljednji je, ovo je kikiriki puter. Kikiriki puter. Evo ovdje kikiriki u ljusci. Baš je dobro. Baš mi se sviđa što ima ovaj kikiriki curi i što ima kikiriki na ovoj kašici. Baš je dobar. Odličan. Ovaj je baš zanimljiv. Ovaj mi je možda čak i omiljeni. Posle evo možda kokica. Ajde, one su kao fluorescentne, one su specijalne. Ovo smo sve izvukli. Sad ću ih poređati na ruku. Da vidimo koji su to sve u ovom izvlačenju bili. Kojih 7. Ovih znači 7. Ananas, kukuruz, kokice. One su specijalne neonske. Kikiriki puter. Ajde da kažem ovo zapušavanje odvoda. Nota i kaciga za ronioce. Od svih ovih, pa najslađi mi je kikiriki puter, zato što ima najviše detalja, kao što ovaj kikiriki ovdje što je na kašičici i viri iz tegle, a onako možda nota mi je najslađa. Kokice su zanimljive jako, ali možda mi je favorit ovaj kikiriki puter. Tako da, eto, to je to za ovo izvlačenje iz ovog megapeka. Vidjet ćemo šta će biti. Šta će biti u nekom sljedećem izvlačenju. Počeli su da beže. Nastala je gužva kod superheroja iz likovaca ovdje kod mene na ruci. Tako da pozdrav svima, do sljedećeg videa.